Evo, poštovane kolege, dobro večer svima. Otvaramo prvi dio pres konferencije, dakle, nama trener Rijeke, gospodin Matija Škek, pa ću ga zamoliti za ocjenu komentar utakmice, nakon toga vama na raspolaganju. Dobro večer. Mislim da smo zasluženo pobjedili, da smo bili bolja ekipa, da smo veći dio toga što smo se dogovorili, što smo pripremali, kroz jedan igrači napravili, a u pravom momentu smo dali golove. Iako je dosta teško igrati na ovom terenu i za jednu i za drugu ekipu, onda ti silni prekidi od auta, kornera i sve to skupa uvijek nosi neku opasnost, ali zadržali smo tu koncentraciju, malo grešaka napravili, malo ne previše puta dovodili sebe u nezgodne situacije. Mislim da pokazali dosta i na planu igre i, kako sam rekao, imali više šanse, dali ti golove i zaslužili smo pobjediti. Hvala. Stigo je naš trener, gospodin Goran Tomić je sa nama, pa evo i njega ću zamoliti za ocjenu za posao na večerašnju utakmicu. Dobro večer svima. Evo, već sam u najavi ove utakmice rekao da ako mislimo uzeti bodove Rijeci, moramo odigrati jednostavno perfektnu utakmicu, bez ikakvih grešaka. Dakle, međutim, nažalost, već u 8. minuti taj cijeli plan nekako pao u vodu i smo imali opet gol iz prekida. I nakon toga drugi isto tako, mislim, jako neki naivan gol i mislim nakon 0-2 je jako teško bilo vratiti se u utakmicu. Kažem da biste uzeli bodove Rijeci i te neke male prilike koje stvorite iz prekida, iz kontra, znači da to jednostavno morate zabiti i nazad ne smijete, sve morate stvarno rješavati na najbolji mogući način. Mislim, Rijeka je zasluženo pobjedila i ja na tome čestitam. A mi ćemo svoje bodove tražiti u ekipama koje su s nama al pari.